nebuza nakuba nti ayo omukazi ono lwaki tali kunzalira ku mwana najja okukinonereza najja okinonereza najja okukizuula ng'omukyala wange oyo ndi naye andaga omukwano omulaga omukwano aye ng'alina kyabala kiyali abala nali tikitegeera bulungi aye nakitegeera luvannyuma kuba n'okuva ewange yavaawo ngaye kwegamba bye yandagaana nabyo nga yabimalawo wemba ninzerinzeemu bwe yavaawo wange tibwali yeidusa aye tikikakola ki kuba buti enamba bagiryawo omusaada kiti kya mogo gy'okisuula gye kirandira ey'embaga yenakoze yabeere yakutongoza bufumbo bategeere nti ndi musaada mufumbo tikali wakuzaanirwaku era zeena nga ndikulaga abo nti alisaati mukazi wange tikaenda muntu yenna amwepankira kunganida abantu bona tienda muntu kuba ati yoyo mukani titumwidi yoyo mukani kenenda abantu bona bategeere kyalisaati alina omukyala alina omwami we lasuli alina omukyala we alisaati ali kwa wa media bambi kino kye mukolo kubanga mubeeyo mwabona emboozi ife kitwizaamu amaani lasabana abayaka bakali kusubscribinga please go ahead and subscribe like and share our videos ido emboozi yenakoze ido ey'embaga yebyafaayo ebunyiro nekayogeza abantu buli muntu ali kwogera kyabona wabula nga mubya byona embaga eno yabeere yabyafaayo eno yabyewuniso era kimpaliriza nze ne tiimu yange okwira yeno ku kyalo ekyebunyiro okujja okuwayako ku n'abaagala n'ababiri alasuli Wandera ne mukyala we alisaati bankobere ku mboozi ey'obulamu bwaibwe bw'omukwano bubaire butya kuba waire omukolo gwabeere nti embaga yabaire bagikose mu mbeera ya kyavu nti babavugire ku motoka ya kigadi kino ekisomba emiti bana babiri abendagana bano abafuusa abafumbo balaze nga basanfu ino aye nga tubona abantu abandi bakola embaga ed'emotoka olusegenderwa emotoka aye olwira yeka balaga bataawe embeera ey'okulaga nti tewabaire ino mukwano so embeera eyabairewo ey'abafumbo bano okuba nga babeere basanfu mu mbeera ya omukolo egigwabairemu nendiziiza yeno ngiye mpayeeku ku nabyo abatukobere ku mboozi eibwe bambi yo eby'omukwano nga we muli kumbona ndi maka ga mwami lasuli Wandera era bambi tumwagene Wandera ono omugole era ndidi antuwayeeku kunaye oli kubona aigaire go tumwagene gano ali waka leo tajire kukola tajire kuvuga boda bambi ali kuwaya na mugole tumwagene ali kwayikiza mugole omugole wafumba akamere ubaga yampola so ali kuja kuwa yako kunife mukulu olibo ndibo baba okobotya olisted ndikiri ya ino kali bambi oyo ni mwami Rasuli tulikuja kuwa yako kona ye ndi Yazid Yolisigira Rasuli Wandera ninze amulina atukobere ku mboozi bambi nada ey'obulamu bwe munansoni wa muku twogere ebigambo tusikabusike tuli musawumu ebigambo tusikabusike so tunajja mpola Rasuli wanjisebe isookayo ku mukolo gw'embaga eyo naviireyo era okusooka ndakusooka n'ekiragiro eky'owekitiibwa Nabi Muhammad sallama nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zamaina gange ninze Wandera Rasuli ndi boda mani ate ndi mukulembeze ku stage eya Bubogo boda stage namusala road. Okay. Omulimo gwa boda gumaze mu ibanga ki? Omulimo gwa boda ngumaze mu myaka 13. Era nagutandika mpola nga ngukola n'obwegendereza niye buli eno kuba singa tenda gukola na bugendereza
kino ekyabairewo tikyandikoze eki tikyandibairewo n'aba boda boda bakuwagire omukolo bagutere mu sente kamaala ino era nzira kinja kuba nti oba eri bwe bansulirire oba eri bwe bakoze ekibi byonna byonna bye twakoze kyabyafaayo. Mbona balese ebirabo, balese kabeji, balese enana ibiri, obunzaali, omugaati nabakubeereirewo olakola omukolo bali bakumuletera birabo nidde basondiga dawezemu omutwalo tidageze na mutwalo dayesinjinga kakaaga nenusoba bibiri waboda okuwa sente ye aye muna sente ya boda nga wojidi saaga eno nkalu n'entalo gino ediva ku mirimu abantu bakuba ati saina ati embeera mbi muno omuntu okugema ebibiri bye n'abikuwa nga neyo nowa library yabedi best man oluna akwakolera nusu bibiri mu studio aye do sente imeka iwe odibona kento naye kiki ningi nkwagaine ngoli wano poye muku olikoya n'omugole aida nkwagaine ngoli smart mbeera do nti ekikola kyo kiri nti ewo ba smart ever kuba ababoda abasinga babidi nti baba bakyafu nti tiboza bikooti element dibangubu aye iwe kuvoido ku mukolo nakuberenga oli musada oli smart ni sayino nkwageni wakango oli smart niwe omuku kuba boda boda abatono abeyonda nze ndi omusada ali very smart anytime buli time tojja kundagana nti oba ndi mukyafu nti oba ate ndi omu ku bantu abogerebwako mu byafaayo mu mulimo guno nti ngukola nga ndi muyondo oba mbese manda oba aye zira sente gyendeka aye nsigala ndi ever smart. Era nafuna neri nabandi best man. Yes. Wow. So tukobere kuku obulamu bwo wafumbirwa kuku owasako ko inumeyo na wasako ko omukyala inumeyo aye wabise emyaka kuba namufuna banko mebiri awo na 10 na mulala kati tuli 2010 na mulala 2012 awo watyo aye tubai tujja myaka nge 5 mwali kuna abana pegano twaye tuzira ku baana aye nganzo omukyalo wange yali n'omwana era naikiriza okumutwala n'omwana oyo wayagana mukazi nga yazaala ku ready. Yes yali akali wa musada wanagabunage obaga mwagana nga ibyamulema ira yo webwe yatyama yali byamulema nga ira yo webwe yatyama yena mutolera anti musoga kuba nti omusada yendo omukazi osoka kwenda ki mwana naye ndai no mwana oyo ino paka ebanga lino letwamalawo n'omukyala wange oyo aye ng'ekinumamu nensirika nga omusada nga kyangeze nkanga nebuza nakuba nti ayo omukazi ono lwaki tali kunzalira ku mwana najja okukinonereza najja okinonereza najja okukizuula ng'omukyala wange oyo ndi naye andaga omukwano omulaga omukwano aye nga alina kyabala kiyali abala nali tikitegeera bulungi aye nakitegeera luvainuma kuba n'okuva ewange yavaawo ngaye kwegamba byeyandagana nabyo nga yabimalawo. Wow. Wena tujje mpola mpola atukobere kuku omukyalo ono yolikoba nti yali akubala wamufunanga yazaala ku bufumbo bwalemu wamwagana wawene era nga wena weidi omulimo gwokola nugosinzira kufuna okubonera ku buli kimu era nali ku mulimo gwange gwa boda boda era yena nalina abasabaze bange nga ndi bavuga nabanige namusingana ndowooza ina nga ali kwenda boda boda aye twalinga boda boda tuliko abantu babiri yakuba ate esente nado ntono aye ndi kujja agaaga obubogaawo namuka nti tizoke fanyana tulikola ki tuli kujja twamutwala yali ali kujja n'abasabaze bali bakola ki age baja nalingirira nga asobola okumbeererawo nayogera naye twaikanya abitawo time mu kiseera namuwa time yana yampa time amuna twafumbirwagana bulungi nebukoba ali bandidi lwaki okoba oti wamulingira gabonanga yali akujamu kyanda olo kyalina kyo babike byakusikirizanga omusada kwegamba namulingirira nga timu kyala mubi nembere namubonamu ate yena era yalimu kwegamba nga munaidini namulingira mu birowoozo bye nga mwikaikamu. Oyo mufuna
oyo malo okwogeragana naye naikiriza okwidda waka kyatwala ibanga ki okuva olunaku lwa mukwana okumuleeta waka kyakutwalira ibanga ki? Kyantwalira ibanga lya myezi nga 7. Yes. Nga mwetegereza kubanga ngandi ekiriwo nti abakyala abaleero bazibu bafuuka bayibi bakwabuzi banazi nga nenda nsooke netegereze mutuufu obabbe ye omwana ono gwalina ninza omutwalanga nga yeena mwene mwana ono akayenda mukazi we obabbe naguminkiza najjo kizuulanga eyali mwene mwana oyo ketaka akola ki takayenda nze nakuba wekiba kityo kantwala omukazi. Okay, omukyala yakubirako ku ensonga lwaki bayawukana n'omusaada we yava yankobera ensonga eyaliyo ti we yali ali olubuto yamusuulirira ino era n'okuzaala kwe yamusuulirira ino yatuuka okuvaayo okwira ewaibwe ng'embeera eriyo n'okulya obulya nga tiiki nga ti nnungi era nze mukumukwana namukwana nga omwana wa myezi 3 gyali 3 aye nga bwebalingirira embeera gye balimu aye ze nagenda mutwala naye ndamulagira ku kabwerere nti nze nkufunye aye nenda akulagira kwa nti nze ndi musaada omufumbo omwenu eva atasobola okulabirira omukyala gwenkoze eki we namufuna omwaka gwajo okuwera omwaka okujja okwirayo okwewaabwe nga buli muntu alibuuza ati onaabangawa aye nga ndi naye mukyalo tuli maduuma twalima muogo twalima twalya twanwa nekaba muzeeyi nga bona tubaera nga wona wejja okuzaala. Okay, ono mama naye ibanga kyo mukyalo ono gyokubya oti mwibanga yali nga takuzaalira namana ye emyaka 5 n'emyezi gyaku yali nakaweta mumukono yali azira kaweta aye yali ajja mu mpiso daifedo ne bakwa mu family planning ayenze nali nalwawo okitegeera nga bakinkoberayo nga kikola ki tikitwala nga kikuna ko atizoke ekirungi ali waka ate ai mufumbo ate ekirungi ti mugumba waliwulira mulenga awulira nga obufunaanizibwa oba omuntu n'omukazi okubaawo n'okusiima igo byomukolera omusaada tekwomuzalira kuki ku mwana mwene yakiroba yasalawo nga nze ebyange muga buli kimu namukanje mukazi wange lwakyozaala nga iwe mukoba kuku ekyo nti oba oli mu famire ava mu buntu yava mu buntu ekyo nkizuula ke yali mu famire nga amaze okuva ewange ssebo. Okitegeera otya? Nkitegeera nga eriyo omukyala gwe bajanga naye mu erwaliro lyaife health center 3 eyebuniiro ye bajanga yakuba ate muna mukazi wo yetero timubona mukazi wange kyemunazirayo ekeyo ati ye kiye ati ayo twabonazanga tushoba ali lubuto ngo lubuto lukumambo mwana munene ati nakuba nti amuna yali azira lubuto ati wo zinati anga akukobera. Okay, ayo omukyalo yali nga tuida naye batukuba empiso ya family. Okay, mweno yo ni kuba nakubereka ku mukolongo kuba oti mponi abakwabuzi mponi agaibi abayaye mweno era ne yali yoyisengo boli awo mukwabuzi oyo ezira wundi ne yali omukwabuzi kubanga embere yaliwo ni mwene ni saa ino kati wembani nzerinzemu bwe yavoyo wange tibwali yeidusa ayiti kikakola ki kuba buti enamba bajiryawo omusaada kiti kya mogo gyokisuula gye kirandira nga bakaze bako bati omukazi sente nibozisuula mu toyi bazironda balonda naye nange zena nafuna okola otuwa muwulizako kwembera gyali mwe gyali timuwuliza kiryawo aye engeri gye nali nga ndi mwenda ino ebuko wange nfuna information mukazi wo muna akuba amasimu akola ati aye nze namubona kwa embera dalimu tinunja ati futwa mukati me wachi wavwerena kale atuka yabona nga ayenda ile inuma yenga kwegamba tikikasoboka sinzanga wena wedi kuba yajoli ngamu yabona kayo mulenzi we kabiri we yavwawo nakyuka ku sente nkola nfuna tikati nafuka wa beyi ebiti wabyeni na tikabiri sawa dino kai mbona nga kai taka ali grade yange otegeza kiko kuboti esente buti wafuna tukubiye mu kifani wale uwamufunira niwe yajira ni saino bulisa weno embere lyetya yesobola oboli yawe ifoto taidi byanfuna twakati muna ifali ko kubulunjirunji kwena kudino nze nali musadera yena akidinga ni mulimyanga wonsanga bwa smart bwange na masali nga tosoba kuchikiriza ayenga nchikola
mu buntu kuba ife twakulanga tulima ba muzeeyi batukuza buli mulimo tusobola okola ki okukukola oba kulima bakukola ki ai kabiri omango tisikaina yalinga asibe emikisa jange bisegere aye mwana okuva we yajja kati emikisa nina mingi buli kyengema ku nsobola okola ki okufuna kyova obona nkikoze mu kiseera ekitono ino omukyala wange alisaati n'abanga nkoze ebyafaayo munsi namukuba embaga mawuuno etajja kusobola kubaawo munsi muno eri abajja okufa nga tibagibwoineeko wayenze kulumya nkikakasa nti ni mwene tasobola kugikuba paka bwaliva munsi muno tininze Katonda aye nkyekakasa nzira kyena mukola ayi salada Katonda nkyole wakukola ekibi wetomukola ki kibi ngaye ayenda inogezaako okukubuliza nafuna omukyala banka nafuna omukyala nga buli wawuliza nti kalifuna omukyala ati nze nali musobola wakitafuna kodi biki aye nganze nenda amulagira kabere nti nzobola okuba omuguminkiriza paka natuka kukitufu mwene nze naguminkiriza naye emyaka 5 nga tukuza sayi nabasada basayi ni waba mukairi nga n'abaana 30 asobola okiguminkiriza niwe obayiwe muganda wange omunama buli gwendi kwogana naye kati saawa dino osobola ofuna okuwasa omukazi amala emyaka 5 nga talizaire mwana aye ng'oli mulisa wamwambaza wamuniriza ino era singa kisoboka tidi bwenja kukikola nandibaire ndakufuna engeri nkuwe kuku ebifaananyi bye twekubyanga naye ng'ali wake wange ngaye ali mu kyalo aye nga singa n'ab'ekibuga aye tosobola kukikola ki ebifaananyi tubireke nenda yali kuba basobola okubona ebifaananyi ere yali bamulemesa yeno okuba obufumbo bwe oba asooka nga bayafuna mugayiga ekyokufuna omugayiga nze ndi nteze atali mugayiga nze ndi mugayiga kuba kaisa oba mulamu oba oli muki oba oli mugayiga so embaga eno yewakoze abantu babwoine ngekisa kiwagikolere mu kyabere kyangu ati timumaze ibanga mwebona bulungi abantu balowooza nti ebintu bimalako kuba myezi 6 mwaka nga buli muntu bakamba studyinga mwino aye bakuba ati ngeya kikoze mangu anti nga wena waidi ng'omusoga bwakoba ati omuyini gumeneka embaga etakoze eki embaga esigalawo omuyini gumeneka embago yakola ki kale omuyini gwameneka gwavaamu embago yasigalawo kati embago ninze omusaada omuyini niwe omukazi eyavaamu kati mpegano embago ninze era nafuna omuyini ogundi natandika okubaada mpola nagubaada najja okola nti nga okugwetegeza nga guli kufitingamu yes nga guli kufitinga mu mbago yange clear so omukyalo ono yafunye omuyaka alisati wamufunye mu bwangu kuba oli kwenda kunizoole eyaloba okuzaalira bonna mwetegezanga muno nakanti be tidda kugayala kamulage nti omugumikiza abalala ni Katonda kyoyenda kiba omukyala wange mu wiiki ndala ekaali kuwera mukubye embaga makeke etajja kuira kubaawo mu igoloza lino namu nga town council kubanga omukolo gwabere kwa abantu bangi chairman Sirinjo Honorable Anthony bani analwa Saudi alibao n'aba TV bona babere abakulembeze bangi ba mashe bani ngati mwana kuvuga mutokeye kugireta eno mu bintu ebyo bitu ayi ne ulisa zene embaga yewe yansise nindeta ekyuma ekyo enembaga yange tidi kuba niwo omuna mawulire Yolisigira wena okaje wonyaino kubo sasa amawulire ayo nzobanga enembaga togibonanga ku bikyobaawo yabere embaga ya mulembe yabere embaga ya masanu yabere yambaga ya bulyomu kubanga embaga dibere ku kyalo kuno daba kubitundwa bitotolere ayite banga oku yabere byafa abantu bayigaira amaduka jamu yagema kumale sawa nga 2 namba ngaye bali kumukolo bali kwenda abona kumukolo omusaada bali kwenda abona omugolo omukazi aye ngembaga yange esene denjitaire mu wenji kukobera dada wenze obutake emitwalo 2.3 denataire mu mukolo ogwo nganze aye ramba ndi mugayiga kuba ne moroka je nakoze isa nkaka sante zagikozesangako kigali bacheta kigali ni kine ky'omupiira omulala kyobadde ko nogemo owasi nikoti ayi kino bacheta kigali ayi yona moroka eyo najire ku meri atwabwene nti omukolo guno twali tulowooza nti emikolo gya jona egy'obugole ojja wakyala ebazaala omuwala tukitegere ku nti omuwala azaalibwa mu district yeeruuka ojajayo oba byaweire
kuba abantu bali kubona ng'embaga yabeere yakawundo kakubye dinisa kuba olina okugyere baba akubone ni mama akubone n'abiri bakulaga abantu osobola n'okwenda kabiri omuko edi oli wa bodo oli smart osobola okwagana eyo muko kabiri wa mwenda no kati eyembaga yenakoze yabeere yakutongoza bufumbo bategeere nti ndi musaada mufumbo tikali wakuzanirwako era zena nga ndikulaga abo nti alisaati mukazi wange tikaenda muntu yene namwepankira kunganida abantu bona bona tienda muntu ko bati yoyo mukani titumwidi yoyo mukani kenenda abantu bona bona bategere kyalisaati alino omukyala alino omwami we lasuli alino omukyala we alisaati then embaga kabiri eri kuiraku eri kujja kuba kabiri makekene era yabyafayo era ndi kujja kwikizagana abazaire abazala ndikwenda kukola mbaga eno ndikole replay ngaye kabiri naze yamu atika kyamu weneno era emodoka yange yena abayireku ekigadi gwe nabandire ku mukologo kuba ndi kusubira insha Allah ente kateka ndiri kutekebwa tekebwa gwo kutano tukujja kugikolako era ndi kujja kuvuira mu moroka yenje okubamu ketusebuko ekigadi kyange yakitwika ku helicopter era muri tweta ngalwachi tubeta obagano tutwabe saye mwaide meta siwe tulibeta ngwe mujo kweye yako era nejo kuntolaawo okuntwala mu kigangu ejja kuba kabiri yabyafayo ino mujja kujja kukyalawa omungala bamuzaalawa luuka kitundu kyekyo tujja kukyala luuka betawo budabangula yabe budabangula bali okubali kutubona nenda babeeyi babenga batwetegekera nti eri omusika yali kujja kuideruka musisi yes era ndikwenda babewo nga bagumu era nga bakyewoneno ndikwenda kino kyebabweine kwolu bakuba ati nga mtu akati enembaga nsubira mwagibonako ayino yakubiringa kaya ayino kabiri nkame kali kabiri era kabiri eno nkambwe ekyo kyenakoze na leziza kubuloze nga ndikwenda kulaga abantu ntezea kitasoboka omugayi gakube embaga ya moruka 10 gabula abantu abasanuka abantu bajanga banivu tibalire tibakoze eki nze nakoze embaga eswika abantu 10 aye balire banwa balambala n'okulambala buli muntu yaba musanufu nisana abantu bakali mu biyongobero bakali balwaire ndifuna messages ku simu ati muna ayo mukolo guno nga gwanumye ayo mukolo guno lwaki tiwatuwaire kada aba MPs bona lebozi bani aye era bali kundetera ebirabo olwali no bankobye ntavaawo ati tisobola kuvaawo lensonga kuba love je tulina ni mukyala wangali sadi kabiri sawa dino omukwano go tulina mungi tukola tutiga mukuba kuitama angama ku kirevu ate mu wiki bayindala abayirenga kwegamba tusobola kuyikiriza nga nirira anga kabiri neyongeiremu kabiri anongeremu ebirungo kai nabali kumana bali nkoba ati baba kai ngalero okunirira osise mugole ekinamko anti alisati emikisa jaira najo anchusize obulamu bwange kubamba nane yagala ate kati sawa dino mfunye no mubiremu na kuisatu ngedie mbaire musada mutono ayo likubona ndi heavy ndi big size ate alisati byona mwenze alisati ate nja kumwenda paka nji kujja kumwenda paka sabe gataida ositani wagati waimwe nze nkakasa abantu abala mukaita babonanga mugamagana bena babatemu ekintu awe kinabaawula so kansabe nti wataida ositani nkakasa nti sitani iwe niwo giretawo sitani werete ekintu wena noikiriza kyeri kuleta kibaawo ayi wodema kyeri kuleta tosobola kuikiriza era tosobola akirete era osobola okukola ekintu iwe mwene kyoba osazeewo kubanga birowoozo ne bikusalirawo ayo omutima n'ogukola ki n'ogukusalira kuba oti ebirowoozo bikoba nti obanje nje mungwe mu luguudo mukono kuba oti kikutwala mu luguudo ki sitaani ebeidyewo akuba otayinza omuntu omulamu lwaki nkola kino mutima n'ogukola ki zena mutima n'ogwansazeewo nkole kino kyenakoze ekitabangawo ku munsi yona kubanga emyaka ejibairo jona jona abantu ababere bambuna baidinga nze ni musada wa smart ni musada wa masali ate ni musada musanusa lwakubanga nti twafunye mu kugwagondi nti engeri abantu je babaira abanje ino titwabere nangeri yona anze ni musada musazi wa makina amazi wa ata amasoga okay wow pure olikuwa wa media ndi Yazid Yolisigira tukogera ko kubambi n'omugole yakoze embaga yebyafayo atakode kumboziye waire embaga yabeere ya ku kigadi mumbera ngayo mwajibo ine yo mukyalo bambi abafumo bana babiri balaze nga basanafunga bayumirwa omukolo nensonga lwaki tuyise gano atukobere kumboziye bambi nga we muri kugibona tusubire nti wafuni alisati akumala tojja kai kumuliza maziga kayononi bakazi bandi ngaba atwira ababoda buli yotwala tulowoze nti alisati ono omukyala gwafunye ajja kumala enonta
alisati aida kumala enonta kubanga singa taida kumala anonta cyane mukubye embaga ene ziragaja mu wiki ndala eka ali kuwera aya aida kumala enonta era kati nze nganze omugole ayabaire owona ko olwaido aya nekeide na shanana neye gonisa abantu ensi yona nganze ndi muigumenivu ino kunsonga yali sati nze abakyala abandi nabalese alisati ya kamera tibya kamera aye byalali ni katonda ali kumpulira kuba nomubezi byalali alisati buti tikamuriza amaziga waire newe elini lyo obusiramu ndikoba nti omusiramu sunnaye yabakazi bana aye kisinzira olina obusobozi olina ki ayenze obusobozi ndi nabo bwabasatu ayenze kati obwabasatu nenabo malira kwatya alisati yenka yes ala mwenda gaine ndayogera ku alisati yena atukobere yena obalava ayina yo mubungi yena ida kunkobera ida kutukobera busana abakyala babe bali eyo nga bali kwepikira hati nga bakwenda nga balowooza ati basobola okuba namba 2 oba 3 bono bakolere ku omukolo gwakolera alisati bo bakati bobawa ate bali kutya ina ate baida kwongera okutya ayo bakabwembawa mbaire ndi bawo bakabulala nti buli muntu aba n'omukisa gwe omukisa tigwali gweibwe bayikirize bagume basigale n'obwewembefu bwaibwe bona balinde baida kufuna abasada baliyo bangi aya alisati kati yabawamba ate ajja kubaawo paka kuwulira bubi mazima ate akaba kuba kubanga ate nze tensobola kuba kubanga ekyo tukibanga okuzira muntu afuna ku mukyala n'amala na kuisatu oba ino aba weeki namukubamba geyenkana nino oyongo otegera nti love omukwano smiling buli kimu yenkobe kindeke kiye kubanga wakamba gambere mbiti anti bya beyi ayibambi wakubye embaga y'emitwalo 2 kitundu azaka nti oba yabeya emitwalo 2.3 ayi kyakwewunisa ino muntu ali kwebuza ati embaga y'emitwalo 2.3 bagikubye batya ife muruka ife gitakoze isa yaife aye amafuta gayo ga dereva agigeme emberi mu maiso kulya kikomando sodaawo kujja ku twagire ku shero twagipima omuka entebe dayo dirimu yo nzimbire ilala ate muruka eyo sebo otaje toti ya laisi ya bei togitolayo kubwerere tukobere kuko owo imwe yo maka mu family yimwe eri yakuba ku embaga yayo na ngeno eyebigali omukolo era abantu bakwenda kutegera lwaki embaga eno tiyabaire mu maka ga baba wakuzala lwaki mwagitere ku stage ya boda boda embaga eno amazima gali nti fe tukuba embaga degree diploma tudirine waife kubanga twasoma ku akatono era twawasa abakazi twabakuba embaga aye nembaga tebanga woku era kati saino nibe ne bali kujebuza ati mugana ife nembaga je wakubye mbaga kikache eno yasombya abantu abampi n'abagamba nti baenda kutegera lwaki wagitwaire waka wata ku stage ya boda boda embaga eyo naye nze kubalaga nti nze jempangalira emikwano jenina n'okuwaya kwenina naye nze bakitegere nti singa buwuna kuncho omuntu asobola okubaawo nti ali muntu malala mu nsi azira ku babe nti buwuna kuncho nga nzira abange muzirawo nsobola okubaawo aye nakibalaze tikuba nti bana kikoze ndi kuba tibenda babairewo aye kyakikole nakikolere wano olw'emikwano jange ni stage yange ya boda boda ate nga ni mukulembeze n'abantu abebubogo ne bunyiro ne nawandyo ne nawansigane na munsala bitundu ebyo tole byona abantu baide banje no bavire nga idinda abavire nga balikula kwenda kutegera amawulire gano galiwa era omukolo guno omusifuguti guliwa omukolo guno gwabaire bubogo ku stage ye bubogo na munsala road boda boda stage okay bambi nga tumalikiriza nendo tuwe kuka nga bujja eri ababona bateya okwenigira mu mbaga okuba embaga nga balowooza ati bya beeyi ino bo bakakibo tuwa obubaka bwembawa abati okukuba embaga mutira bwerere ezirambaga ya beeyi ate ezirambaga ya laisi singa muba mulina okugonzanya ni mwana mwino buli mbaga musobola okugikuba musobola osaba muti ife kumbaga ife kaka tutambule bigere kuba ife nife ba mama embaga yabadi bakubanga nga babaletera ku bugali mani ga kifuba aye bafumbanga emyaka ni sawa dino bakali muki bakali mu bufumbo
so mpega nonze oba kabwembaga nti mube banwevu woba ofunye omukyala wo mu mbeerayo otagaza kyotakola ki oteta mu beeyi gyozira ayi kaisoba oli mulamu mana nti oli mugayiga nti woba omugayiga bakubye embaga y'emmotoka 50 ego nofuna obugaali bwo bubiri ayi ng'ofunye omukyala wo mwikizaganya ali ajja kufumba eyo yona ebambaga ate babufumbo bwa kitiibwa ino era awalala weenaawo eri abantu abamenebwa emitima balowooza nti babikomyawo oli tukubera nti omukyala yakumena omutima gwo wamuleeta yamala emyaka 5 aye nga tayenda akuzaira ajja mu family planning aye era tiwawa mumaani watambwire wabaire onoonya paka wafunye alisaati era butisaano ndikubona omusaada oli mwisano ino okumena omutima kitegeeza nti eyo neeba enkomeereyo mu by'emikwano kwegamba omuntu kaisoba mulamu ebirungi tibiwaayo bisigala nga biriyo biki bingi kuba ninze nangobi yali yamena omutima namuwa omutima gwange ayina litidi nga yo gwe tiyakola ki tiyagumpa enzo gwange yali yagumena kubanga singa yali tagumini tiyandi guminkiriza kumala myaka emeka 5 ayina alisaati yena nze kati omutima gwange kabiri yagumena osingawo alisaati ni wananzaira waira abalongo just ba mirundi ebiri jonka ni wakomaawo kaisanzaira gwa kubalongo bonka bensinga okwenda wow katusabe katonda ganaba abamuwaire aye nasobola okwenda katonda yalaba kuba mugabambi aye mubina byona tutabaawo nga tuwokeze mu balongo tusabe katonda atuwaizere lyo nerinaabaawo kuba solo kwenda abalongo alizaati yaba kupuresha nga alikuzaala alikubona ayikuleeta mulala so tusabe katonda alungamye obufumbo yana atuwa yena nze ndowooza nti nakyo kyanabeere kirungi kituufu n'omulala yena aba mwana n'ababiri bukibaki kaisanze alisaati aba alikuzaala baana oba azaire mulala oba azaire balongo baba baana ate n'alisaati baana atidi naku ayi katonda ono n'omugayiga kubanga baana alina idiini ery'obusiraamu baana nsaba Allah amulungamye amugonzanye nsaba n'abazaire abazaala alisaati ono baana Allah nsaba abasasule mu kisinga kuba kirungi era nsaba abawa obulamu atuwe ebisingawo nibe nabagabira abawo obuwangazi ojeyo ate ndikwenda obusobozi nja kuba nabo abana balina obusobozi obw'emitwalo 2,300 ayi kati obusobozi bwendijja okozesa ndiri nti ekisa kinajjo tukakakiriza kuba alisati emikisa giriwe yaida najjo ndakuba nkawe obusobozi bwolina bwa miliyoni nga 2 bisegeire miliyoni nga 2 kale kijja kusinga kuni wano okutaba kuba kijja kubaako n'omufuti alina okubaawo mufuti yes mufuti alina okubaawo bamiira baani bamashehe bona bachidi kumukolo gujja okubaawo mufuti ateeka okugubaako ateeka okugubaako mu bubi ni mu bulungi Allah idda kuikiriza Allahumma amina kale bambi yo n'emboozi ya Rasuli nga tukakubulamu bwe asooka igulawo kubategeere bakakasenga kitufuniye n'oyo omusaada eyakoze embaga makeke embaga eyabyafaayo embaga eyayogumiza nabwaine ayo bebatabwaine empewo yaidi yetololaawo yetololerawo kuseje emwe ya boda enempewo yetolola ababoda yamala ide yabulirawo wamukolo ababoda bakamukodi eriyo wa boda munaibwe kodi yali yakafwa ekitegeeza nti mbu bakenga mbu munaimwe yena omukolo gwa musanuisa era yidi yakugweta bako nze tidi kitufu eriyo kwa boda yali yakafa kuseje awo eriyo wa boda yali yankafa ninze muzeeyo wange anzaala yena Allah yamwidulula mubulamu bwensi ayo okufa ti musango ate okufa ti nsobi wazira iteeka okuzaalibwa n'okufa n'ebintu ebibiri byeda nabyo muki wozaalibwa n'ensonga esoka ensonga yo okubyeyirako kufa ensonga ibiri doba nado munsi muno so ni muzeeyi wange nsaba Allah amuwe ekigumule kirungi aye nzena nawulire ku ensonga eyo nana bano bakubati be ni muzeeyi wasime ife mudini ery'obusiraamu ebyo tutubitera kukola ki tutera kubikulembeza ife tukulembeza ino Allah n'okitibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so kati aya abasoga balina ebigambo babikyusa
bene atikodi muzimu gwabere owa boda boda yafa bamweta Ishabire Bashiri yali mukwano gwa final atenga tuli kuba ku kyalo kirala atenga botukola emirimu emirala era yena twali mulumbera era lwali lwa byafaayo. Wow, kali bambi tuyayenza tijja kuswika gano bambi abali kutubona mwe bali kubeyo nga mutugoberera eno nembozi ey'omwami ono alasuli Wandera nga tukola ku mbozi ye ey'omukwano n'obufumbo bwe n'omukyala we omuyaka sweetheart gwasinga kwenda ino alisate mutasi bambi era mu mbozi eifayirako ey'okubiri timwerabira kuwira ku mbozi alisate mwene yena nga tukobera ku olugendero lw'omukwano bibaire bitya abajenga bamena ku mitima okutuusa bambi ona ku lwaido oba olwaleero lweyafunye omwagalwa Wandera yasoobera nti oba oliawo baida kutambula naye bulungi bamala ibanga nga bali walala bambi bakole naizaire bakole ni family ndi Yazid Yolisigira emikolo egisinga imwe abagala mujitwala mu maka gaimwe babazaala eri baba ni mama baba niga bayava oba mama abenga na babayo iwe muno tekyakutisa muku omukolo gw'okwandula okuloba okujja mu bazaire bo eruuka nga omusala nakuba taikujja kuguta ku stage ya boda boda. Kituufu omukolo gwabaire ku stage ya boda boda aye nsuubira nti abazaire bonna ye bali